Roni Medina, C4. Roni Medina, skakač C3. I onda G3, LG2. Šta će sad? Uzmemo. Pa lovac G2. Se vidi jednog lika koji igra pozicije, kad on uzme DC, izmjeri damu i to igra na pobjedu. Mislim da se zove jedan velemajstor ruski. To je ovako interesantno. I to je u pitanju. Ja ću igrati D3 pa C4. Aha. Daje mi znači tu. Daje mi pritisak. Pa dobro, ja to. To, a ja to. Ako ja, opa, pa dečko je vrlo zanimljiv, uzmem šta, on B6. Imam tu nekoliko sad planova lijepih, ali ovo je interesant, C6. I šta će mi loviti? Nešto tu. Pa ne znam šta da uzmem to. Ajde, uzet ću to. On će mi tu pokupiti ove pješake po bijelim poljima. Pa ne znam, vidjet ćemo šta će biti. A moj sinko, to treba uzeti pa C6, pa sad da mi nešto hvata ovog lovca. Ja sam to gledao sad ovo, ako on ovako misli igrati. Ako on ovako misli igrati šaht, pa šta će ti, nećeš baš. I sad malo tu, prijetim možda nešto. Dobro, sad ovo zabetoniramo ovoga i nema šah, ovo uzme, pa uzme, pa kada šah ne uzme to, pa jer imam L3. Jer imam LE3. A šta imam sad na ovo? Da vidimo. Dobro, to je figura manje, to ne znam što ovaj pokušava. Šta ga ovaj tu pokušava? Ajmo tu, tuđe karce. Mogu sam i ovaj šah igram. Ono kad dođem u dobivenu poziciju, onda igram baš preko neke stvari. Preko neke stvari. Da, sad je njemu to jako napeto igrati. I uživa čovjek. Što ja to? A dobro, ajde igrati ću onako seljački što se kaže. Sad igram dama C2 i E4, pa tu se nek se očisti sve, ali konj je gazda, ovaj konj je gazda. Pa dobro, šta može? Šta se može? A progurati ćeš, znaš kad? Progurati ćeš nikada.
Progurati ćeš nikad. Što da idemo odmah u aps. Da idemo odmah u aps. To plus 3 je bilo preciznije, vjerovatno. Jer sad se moram nešto tu naslagivati. Naslagivati i preslagivati. Kako sad ovo? Kako to sad smotati? Nemam baš vremena, opet, moram reći opet, samo malo, moram topa negdje. Moram dovesti skakača tu, da ga malo začepimo. Ili ćemo igrati to ovako. Ajmo mi to ovako onda. To B3 ćemo i onda a možda ja 4, A5. Aha, imaš to na to B3, dama B3, opa, vidi. Dobro, ja tu lijepo pričam priču, a on... Pa je, vidi ovo. Kako da ja to riješim? Dobro, ajmo mi to ovako seljački. Kad se igra ovo seljački, onda je to najbolje, najsigurnije. Znači mi igramo sad na moju kontru, ono što imam jako. Znači guram pješaka. I kad dođe tup, onda ja to uberem ovoga. Možda sam trebao čak i E3 još ubaciti. Neću sad skakati C6. Ajde igram tako, nema veze. Malo kasnim. Dobro, sad uzmemo tu. Ajde ovako da ne gnjavi dugo. I sad će proći. Sad će biti ajmo mali bićeš dama. Sad će biti ajmo mali bićeš dama. Ajmo mali bićeš dama. I sad kralja treba. Nikad se ništa ne dobiva bez kralja. Kralj uvijek treba nikad se ne zna situacijama. Pa ajmo sad ovako, mali bićeš dama. Ajmo mali bićeš dama. Ajmo tu. Sad mogu ja ovako, sad se ja mogu tu kreirati. Ajde dobro ovako, da ne bi dugo kreirali. Pa ovako. Dobro, ovaj je vrlo jak igrač. Dama, pa šaht. Pa dobro, onda još jedan šah. Eto, ništa, malo vježbe, dobro dođe. Da, sad se nada i revanšu, naravno, frajera.
Eto, idemo dalje, idemo u nove pobjede.